O tātou mai le nei tai au tātou te whaatiti e le atua I lono vi inga. Te leo whaatonu ia te oe. Te loa lewa na e tonu le Assembly of God. O le la e o le tangata kerisiano. O le vi inga o le atua. O I e loa I tātou. O le vi inga o le atua. O I e a fio mai e le atua. E mafuta maona tangata. O le vi inga o le atua. O le a upenga lea e whaato I lalo ina ai le fili. Te loa e saule nei tai au. Ia to I lalo le fili I tātou vi inga mai fua o tātou laungutu. A mai le ta ele le loto tangata. Pei o na whaina e Yosua. Na solo ia pā o Eriko. Ona o le vi inga o le atua. Te loa e saule nei tai au. Ia solo ia pā o Eriko. I le tātou vi inga I le nei tai au. Pei o Mose, si au Mose, manu malo Israel. O le ata lea o le manu malo o Israelu. O le si o tātou a au I le atua. Le whai loa atua I le atua. Le tātou a lolofa I a te ia. Tau e na whamanuia le atua I lau taulanga vi inga le nei tai au. Ai tu watu le team. O pese o le tātou vi inga. Whaatai. Lulu le lima tangata ne o tama whai ai talofa. Whai ai malo soi fua. Pese ai talofa. Talofa ai so amano te whai atu ai lau tala. Ilona lofa malana whaora tama. Ele o se tapu ai mau te tala I atu mesua palama lo whaola. O le nai a togi o la o a tama sala. Mai mau saringa tia palo ngoi le boli mau I na le pala tana. Ai paisi o pisi, inisi o puapuana. E pai a sole ali toi peno I poi tau. Tai au I le malama, Yesu e alofa. Fate le pasala, e pai no pilava. Ona pai lautala, a fio mai Yesu. O fea so alafana, ina tona talia. Ina olona suapa, au ai fatasi. Ilana tau samana. Ai mau saringa pia palo ngoi le moli mau ina le pala tana. Ai pesi o pisi, inisi o puapuana. E pai a soneli toi pelo ai poi tau. Ai au I le malama, Yesu e alofa. E te le pasala. Ona pai lautala, a fio mai Yesu. O peso na palma, ina tona talia. Ina olona suapa, au ai fatasi. Ilana tau samana. O lautai
oi le nei tai. Le ali e mātou te mana umi oi. Hallelujah. We give you the glory. Mātou te mini oi nei tai. Let's worship him today. Hallelujah. Mātou te mini oi nei tai. Mātou te mini oi nei tai. Hallelujah. Ua mātou. Ua mātou.
Vale omega, ia via olea. Let's sing it, church. Ia
you glory, Jesus. It's a tower to oil of me. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Yes, Lord. For you alone are worthy. For you alone are worthy. Christ the Lord. Sing it again. For you alone. For you. Mafuta tupele angangole tuane nitaya. Come on, church. Hallelujah. For you alone are worthy. For you. Hallelujah. 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 Lord Jesus, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Family, just continue to worship him today. We don't need any instruments. We don't need any guitars or any piano. In the stillness, we can worship the Lord. We don't need to feel good. We don't need to feel bad. Just worship him this morning, church. Hallelujah. Hallelujah. Macho to me, your oil. Macho to me, your oil. Be your oil. Be your oil. Hallelujah. 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 We give you the glory. Hallelujah. We give you the glory this morning. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Awatamai. O mātou langona lo mamalu le tai au nei. E le ai se atua e tusa maoe. O e lava o le atua o vi inga o le atua o whanene enga. O le mātou taulanga vi inga le nai le nei tai au. Tama e una le lanu. E le lilo la wafio. E na pau o se mea o mātou mawhaia le nei tai au. E la e iai o e lo mātou watua. E whaapale nai o e lo mātou tama. Tamai o le langi. O mātou wole i la wafio le nei taia. A fio mai loa nganga pa ia i le nei taia. Tai tō luaina mo i mātou. Ia tofu mātou. Mātou langona ina lo whetalai mai. O e lava o le tali o mātou manao. O le laua fio se ie whawhelo ia o mātou manaonga. Nā mātou mai ma mātou le nei taia. Tamae, o le mana whawhetai atu i laua fio. Ona o lau whau unga.
E ala I pesenga le tim. Tai no la au. Ta mau mātou talo I lau a fio. Se teimi mātou whalongo I lo si ufongangi. A fio mai lo wanganga pa I e tai tō lua malawa wauna. O le ala awala mai ai la upu. A vea la upu o se whamanianga. O se whamalosi o mātou wola whalenga. A o mātou iai whainga tāo le nei so I fuanga. O le mātou ta talo lea. E ala ia te o Yesu lo mātou wali I ma lo mātou whaola. And everybody say, Amen. Ya, mo le atu whaftai le sunga tua ina ia maulu. Ya, mo le whainuna tātou I inga le nei tai au. Ya, leo ala tātou o mai lesi vaenga tā ua o le tātou Sauniga. Ya, o lau taulanga lea, tautano I lau tanga, o le mea fōai I le mea mai lo loto. O le mea nei ati oi. Awane nau fua isi mau mea. Mea nei ati oi, fōai ia maulunga rivi inga o le tua. Ya, wala o tusuna ia kiso, Samuelu, leo ina tātou taulanga, Spuluai. Talo le sunga Samuelu. Tātou talo. Tamau, le sile vai ngā tau o mātou Sauniga nei tai au. Taulanga o lea mātou Saunia o ina. E ria mātou tamā mātou talo I lau fiu. Whapa ia mwha mai lau fiu. Le fōa ia lau whanau. Whamanuia ia te lātou, ngā ruenga mea uma, maua mai nei tupe, a wale atina e ino le mātou ngā ruenga. Mātou talo le fo imtumu waturubi inga ia te o tamā, ono Yesu. Amen. Thank you, team. Ya, nau mai ana vaenga o le tātou Sauniga. Ya, sauni e whaalongolongo I le fionga pa ia le atua. O le upua le atua, o le upu e whaitai ala ia I tātou ia so umo o tātou olanga.
ia saunila lo loto le la le wa umana na avere vi ingo le tua ma tala ngoa le tua ia ale la fio mai le ngango le tua tala noa tu ia te oi ia la ila na upu ia fia fo fai lo atu tato fai la unga ile nei tai au ia o le susunga ile awao ia tangielu Marisa. Hallelujah. Liu tangata ngai o tafu mai fisiri ai. Wa mai oi. O le liu lai tangata le si o tafu mai fai o ki ngau o maka vai so o fai launga re. Hallelujah. Fatalo fat sofa man malo Yesu Kiriso. Lo tato ali ma lo tato faola I lau sunga ile. Fa fea ngainga man faritua. Ma tu or fale. Fatalo fat fo I lau sunga ile sui fai fea au man faritua. Tai tai si e tato e kalesia. Fa fatai mo le neia vanoa. Fatalo fat fo ile. Tamama tua ia maulu tai tai on mato au. Fa fatai lava I lau sunga tai tai mo le neia vanoa. Ina ua maer tato Sauniga vai aso lea. Ana faile fono on matou au le pito lea. Fai mai loma fisile to ina. Ua tala no hatu timo ia oe. O fai ai. Lea ai. Ea. Fai mai. Ia o lau sunga foi ki koe launga vai aso lea. E o fiu e fai koe inga. Lea lala mai a. Tonga nga ema. Ma sema timo. E fai mai erikara koe inga. Ia o ngana mea ua mga I o en mako au. Ia kako au. Lau mafa fa ufa pea. Ai o Lord ko inga. O le ma du lo ya o langa fa le nganga la vaenga ia. Ku mai pe ya ke la nga ia. Fa fkai ai no sunga ka kai. Fa fkai foi ka ko au mange ya vangoa. Fa ta lo fa tu. Mamalu tato e kalesia tamama tina le au talavou. Tama mateni o la tsilava tato fana witi a fai we ase smai nei taiao. O te whātalo whātu I ati oe swafa manu malo Yesu Kiriso. A whai oe mai mo mai I lunga o penga te whai langi o te whātalo whātu foi I swafa manu malo. Ai a whai oe a lalai o ki langi a ngai ke tune mai le online. Whai ma kapelo ke te whunga me lo laptop e sau kako mafuka whakasi. Whasa. Hallelujah. Ma rekomata pue lua. Mark chapter 2. Praise the Lord. E le umi kako naunga. O le iaia ai teman matou au. Anga aven mako ia ai te man mato au polifesa ngafi. E mau ki ngoi silin mako au. So ma reko mata pu elua. Mark chapter 2. Ala mata tato fai tau fai mua fa ngata fai pu lima. Mark chapter 1 chapter 2 verse 1 to 5. Praise the Lord. Fai mai le tala le mato tai tai. O le mato tō ninga nei asa o le ululi mat pai pai. Ngā walu lo e auli lo ufkingo pai pai. Ai au kango fai. Wo leanga wha maut piko I lunga. Wo lo ai ia o fai a singa rapo an mea. Pai o ie lo he tangato fia le li. Hallelujah. A fai wo le ofi o ofu ngai kai mi. Wa vea o matanga o longo wingo. O e tangato e fia le li. Ma rek matau po e lua. A whai o maulau tusi alanga mai amene. I tato whai tau mai whai mua whangata whai upo e lima I ia.
A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mats the man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, "Son, your sins are forgiven." Whamnuile tu el whaita wina o lana fionga pa ia le neita eam. O le talan tato whaita wina o se tala iloa e trotele tangata. Whamai e iai le tangata supa, ta oto en moenga. O lai wo waku le moto tangata. The crowd went following Jesus. O lai la iai Yesu le si fale, wo atu le moto tangata, wo leo to e ofi tonu fale. The house was full. Whamai le whai upu e lua tolu. Mo kwa I kumu ale fale, wo o foi fai tutoa, a wo le ofi. And so that means e iai tangata lai tu foi fafo. O lai wha alongo ma mata ia Yesu. Ai o atu le to wha lea, te marolo ia to wha. 4 men went carrying a paralyzed man. Whamai wo whata ina le to wha. 4 men were carrying a paralyzed man. O atu tangata ia to wha. Vai atu wo le ofi tonu fale. Vai atu o lai iai ngaka I fafo fale. Wo le isi avangoa. So e loe ko afalea se awala inga ia o in mela ia Yesu. These 4 men looked for an opportunity, looked for a way to get to where Jesus was. O te fitala no e nei tai au I le toa wha. I want to speak this morning on the 4 men. Le toa wha. Whai patasi, le toa wha. I want to speak on le toa wha. I want to speak on the 4 men this morning very quickly, and then we'll move into everything else in our program. Whai mai le whaupu e lua, tolu ma le wha. Wo I lo atu e leo vaenga ia. Wo le toi ofu tonu whale. O lono winga. O lai tutu tangata I fafo. Lai mata, lai whalo longo I a o onga Yesu. Ai wo le ofi. They were standing outside, watching and listening to Jesus. But because they couldn't fit, they stood outside. Tatu I fafu I tangata. Ai o atu to whalea. O lai eila to manonga. The 4 men came and they had a need. Le tangata supa. O atu wole e ofi tonu whale. O lai kuku ngaka I fafu. Su e lor ko whale lea wala. Inga ia o ni mea la ia Yesu. Inga ia o ni mea la ia ile mamalu lea tua. E lua koe ngaka ia kongole I kalesia. Ngaka e fie whalongo, mamata, ai kuku ai fafu. Ngaka e fie o mai loku, whalolongo, tapu ai or whale leisi me whai lako o langa whale nganga. Tu ai fafu. Iai tangati fie whalongo mamata, ai le ngalulue. Au isi toainga tangata, pei o le to whalea, e su e lava le abanoa, ina iau o le mamalu le atua. Tato e kalesia, mea mua, ia veka ko per ko falea. O la aso mana onga ia oi. E mau le tali o lo mana onga. Il mamalu le atua. The answer to your need is always found in the presence of God. Au de fesili. O e nau mona mamalu le atua. O ave oi matangata nau ina ia tali le atua lo mana onga. Because e maua le tali o lo mana onga. I le mamalu le atua. The answer to whatever problem you're going through is always found in the presence of God. Let us be people who desire the presence. Find a way. Na su e to whare rea wala, ina ia o ili mela ia Yesu. Ia vea foi tātou, o te tingata e whai e singa luenga, whai se mea, ina ia e lata ia Yesu. O ke mangkore ka whaonga le Sunday school ngalu, le se kausanga. La for the fole timo o lela fai le lolly scramble aka maiki. So waku ai si ka maiki. Ala ngofo le si ka maiki ko kele ka ua le ngor ka maiki. Ai ngofo ar ka maiki le maka alo lang kerfong. Lai fai ang ka alo. O fai lor ka maiki vai. Alu yo en mela I fai lolly scramble mo so lolly. Fai mai ar ka maiki. No, I want to play my game. Yeah, fai ar ka alo ngai. Inga wo umale le lolly scramble. Wo mai is ka maiki. O malai o mai malako lako lole a. Vai ako lor ka maiki la kele lola isi ka maiki. Kangi lo.
O vesilo, alan me makangi ai. Fa mai, o le so loli. O fai lo, fa fenga mo so loli ngai ke ngofo nga, alai fai o loli scramble. Ke loa, e fa penga uma ko ke le Cristiano. O le ko kelo ka ko e ko fuma ka ko mga onga. Ai ele mo le kali lo mga onga. Pe fai ku i fafo. E mo le mama le tua. Let's be people who actually go into the presence of God, because it is there where you will always find the answer. Ole tali. Ole swafalea. Jesus is always the answer to your need. Fai mai le tala. Now watu ia le to fale, te tala le ufi fale. They found an opening. Now I mafo fau I fauingo fale yasola. Masangi ma ko ia murikalo le faungo mingo. Ma ko ia masangi me. Ene masangi ia kiso ma BJ le vanga ele kango mo sa mala. Ah, ma ko la ia masangi faungo fale yasola. You know, they do the structure, but then it's kind of like doing le fala. They intertwine straw, and they do that first. Uma o mix le pala malevai, and then they go and pat it on. Oh Lord, came here mango ai le pala mukoi maloa, and then they do that once, twice, 3 times. It's not like a kamai fale. Ele yese fai ko ai lungele on the roof le fale. So when these 4 men, you know, watu tamaloloia tofa, avele supa ilungo fale. Longuinga leos kama inga luenga mer ko fale ngafai. They fully broke into the roof. E como fai inga ya ku ilalo le moenga le kau karitsa le supa le. The 4 men put in a whole lot of work to get into the presence of God. Ele fai ngo fielo el mamalu le atua. It needs work. It means como fai su se wala ek fai kaulo kuspa ya so uma. Be intentional, because I kango fa kakia. Kelo ko kelo kako. Isilia ko kako mara na me mela kupun malo sa monga lo kuspa ya. If I officially ya ka umaila se me ya Yesu ya 1 2 3 answers uma I officially ka umaila me la kupu ya fia mema. Oi ya ole mele fa makaranga fa ya fa mai fo. Kako ngalulu ingi ya kako en mamalu le atua. O le mea longa lua. Wa maua le wha marolonga le tangata supa lea. Ona o le ngaluenga sa whai toa wha. Mankua, o le mai supa. He can't walk. The paralyzed man, he can't do anything. But it was because of the 4 men, o le toa wha lea, mafu aina maua le tangata le wha marolonga. E lua tuainga tangata lo o langa. Tangata e so suani ia oi ina ia maua e o le tali o mana onga. Tangata e so suani ina ia e o in mamalu le atua. Matangata mo kai fala ve ai lo langa fale nganga. Church, kaku fai keke. Ele o ngaka uma lo langa ya ngama lo langa fale nganga. Not everyone that you allow into your life are good for your spiritual walk. Let's be careful. Fa tanga ni tangata lo langa. E fa utua le leia te oi. E tatalo mo oi. Na te si ia oi I lumbo le atua te talo pe amana o mie oi te talo. Ai ole Ong siu en ngaka o fala vela ve ama lau la ko la pisi ya oi leo es kanga la pisi la o kwai la pisi ngaka o we te fatanga ina tangata awa ai ma sangi menga ro wako ngaka lau la ko la pisi lau la ko kana ma mea ke lo halu alwa se skulo we ma sangi menga ai la pisi ai fatanga ina tangata e fa utua le ya te oi fa ma losi ya te oi tatalo ma oi ke lo ngaka konguanga mga mi oi lo langa fale nganga Sue ni tangata to fa per to fa lea. E so swani ma ya oi. Don't savali fa tasi lo langa nei. Don't tatalo fa tasi. Me muri fa ya kuai va ve ka ko. Fa mai fa upo lima. Wasila fia e Yesu lo lato fa tua. Verse 5 says Jesus saw their faith. Fa tua to fa. Jesus saw the faith of the 4 men. O la luingo fa tua e pe mo tau pue suma touch fa mo o fa tua o le fa la ngalango le ile me mo fa mo yai o le mautino le me le vaia. Faith is you believing in something. In another word, faith is you believing in something that you cannot see. O le winga na fa tua lo talitonu I se me te le vaia. A o le fa tua ia o le winga na fa tua a o le fa tua o le me fainga lo ngaka. Faith can be seen. The meaning of faith is believing in something you cannot see. But faith itself can be seen.
How do we know that? Wha mai le wha upu e lima. Si le fia i Yesu le wha tua toa whalea. How did he see their faith? Lako ngaluenga. Na I loa i Yesu le wha tua toa whalea. I ala lako ngaluenga sa whai. E lo le leia o e tangata Krisiano ma o e tangata wha tua I lau ngalue. A whai ke le wha maongi. E loa I ngā e leo o e tangata wha tua. Ai a whai o ngai ke wha maongi. Ngā lue tonu le e ka le sia. Ngā lue le le e whailo tio te tonu lau a inga. O e ngai ke loai o e tangata whatua. Ia tusa tātou me tō whālea. Ia vei tātou me tangata nau na mamalu le atua. Sua e ni tangata I lo o langa sosoani pe o tō whālea. E ave o I luman mamalu le atua. Ma ia tātou ngalu lue mar whatua. E pei o le tō whālea. Whamanue le atua tātou e ka le sia ne tai au. Swafa Yesu. Amen. Ya, tuatu lewa no le sunga whawhengainga. Ya, vi eleli. Whaftai le sunga rawa o ya Daniel mora fionga pa ia le tua ni tai au. Ape, toi mai sau pati mo le tua ni tai. Give God a hand. Amen. Ya, ngā singa 5 minute whaman mole sei. Ya te whamatalanga langa le loa I tū lāl por kala me vaenga le sauni mai. Pe sau e mauru. Praise the Lord. Ole, a luenga sa whai el tō whare, done in faith. Whalangolango le whatutua I le tua. So many times, au wala au atu sto whaia mai tu 1, 2, 3 and 4. Telo teimi tātou te lenga yoi. Because we all look within ourselves and what we're going through. Kako ke wawai a tātou e tātou whawhita uri me whangita. Telo teimi tātou te whapea. Ai whawhea lea. Ai whapea lea. Whapea whea lea. The reason why we don't move forward sometimes in faith is because ke le kako whapea. Ke le kako whapea whea. Palunga luenga le tua. It's about you giving to somebody else. That's what the mission is all about. Yesterday, something really great I learned yesterday, festival. Matou nuu la taltas. Matou ese la tal fitu. I sat there for 6.5 hours. O mo fole le ia o fo. Mo mata le festival la ngafi. Failo pulo, failo sunglasses. Ma ngai le vela la. Falon ko vela alu ai la. I uanga fa sanga mai fa pella. I sat there for 6.5 hours. Ele a ko se ongo ma se afa I tu la o fo se me fa pe. But you know what? My mind, tala nolo ma fau ilo loto. Make up le loto. E no foi. E mata ma mori mauri tau ma fai ngā alo ma whanau. So my heart completely made up the decision of loto. I will sit there regardless. Aluai le lama ko I vevela o fiu ku mai lalo pulo e vevela. Fai sunglasses o vevela. Pulo aku le si me lunga vevela. But I never moved. I said, mai loto. My heart. Ngofo inga. Moli mau tau ma whai ngā whanau. O le toa whālea. Their hearts made up to move forward in faith. Inga ia whiso swani ilis tangata. Ilis ka kangale kuka ia lang sa walingal ni tayaw. Nanga esel me nga ilang heart. Ko ia le whiso swani ilis ka kangale ngarala. They're not even moving forward. Lang sa sele me ilang heart. Siya kilaw heart ingi kayaw. Because in order for you to move forward in faith, you
need to move forward in faith. So mai paulo ele kalesia. Everything I consider a loss. Wole au ngā me umai lau wai. Ole soi fuanga o paulo, os ka ngā kam kwa fia lutawina. Ai ava ai paulo e menga, wole au ngā me umanga lau wai. Ole ko o whārea. Pea le ingi la ko langa. Pea le ingi la ko ainga isa. They wanted for the paralyzed man to be saved. Now, le whātotua. Ia whaolaina. A malolo tangata lea. Mai rau paulo, wale o ngā me umai kiau. Ai vai whasa monga mai. O whaalea o ngā ina me umai kiau. Ai mai whaparangi. Everything I see is garbage. Wala pisi me umai vai a paulo. Kusa e re garbage umaronga oranga. Au o le lambau lalo ngā ia vai. Ai whamai rau paulo. E lua meo ka mā oi. O ro i lo ke riso. Ma o ro i lo le mana o rona toi tu mai. Sometimes. Wala waka ko le lo ke riso ngaka ro ngala o nanga tangata. Ai whawhele mana o le toi tu mai. I believe these 4 guys, these 4 men, tamai e tofa, ngala ko malama i le mana o le toi tu mai. Mea ngā ringa ma whai ngā e lunga. Pei al whai ngofie a e lunga whare. Mā me uma. Mā le sau whai lau le ongo i kura. E le masangi aisa. Umbanga make up le loto. I will sit here regardless. E kei minga kimu mai. Pei a le se kimu ngofo le leia. Ai le masangi whakimu aisa. O made up le mai. I will sit here. Make up mai le kamai. Ia malo lor tangata le. Ai whawhea ai ngai kaya. Ai paulo. Everything is garbage. Wale au ngā. Wale taha ua. Aisa. Tumutumu. My knowledge of Christ. Ia ulo keris. Malelua. Ia umalama lama ma uloa. Le mana lona toi tu mai. Family, can we stand please this morning? Hallelujah. Taile upo le tua. Taile fionga le tua. Can we have our worship team in the front please? Hamana mole. Patangan nei taimi. Just this minute. Hallelujah. Ko rua vai aso tatu o whamanatu na mali o ratu o li whaola. 2 more weeks. Ka ko ole li Easter. Tatu whamanatu na mali. What has your heart decided to do? Let filfili ngā lo loto ni taia. Praise the Lord. I'll just start to busy. I'll have no name or tato ainga kalesia ni taia. I'm an Almia Sitalo. If you need prayer this morning, I invite you to come forward. Leile sangata like e loa, lamena Almia tal sanga. Ai savali mai o lo fa totua. A fai le so manaonga, but you know of somebody this morning. Sau kau ke ave la tua. Ka ko au fatasi pel to farea. They stood together. Ngau mai fatasi. Loto anganga tasi. Why? They made up their hearts. E mga Almia na malolonga al tangata. O e sira fia se mga Almia sa malolonga. Do you know somebody that needs healing this morning? Le mafo fau le loto, le tino so se vaenga. Sau e ave la tua. Timu se mai sa tu pese. Hallelujah. Sawa wote fatata. Oh
le choy suni mal tato pese. A wo te tamo fai fight on your own. Alau le mana o le tua. You can overcome it. Aisha, kako ki tu fatasi mesu. Mana o lona toi tu mai. All you need to do is make up your heart. Talitonu. Failo filfilinga. Ko ule ya te ia. O ia tali mai mana ongo tatu. To stasi mai tatu pesa. Avelo statu. Let us pray. Tamai o mo na mātou whanongolongo, e lau whiongo pa ia o e whetalai le nei taio. Whaftai le tue la upu, toi whamanatu, ma toi whailoa ia te i mātou. E i te mi mātou te manatu a, mātou le tangata lava ia te ia. Alo mawalunga ro wal au yo mātou ola, mātou te manatu ai fo i le nei taio, nisi o mātou ainga maworo mana o mia le sa o le tonga, ma le whaamaro longa mana mai a te oe. So se vaenga le tua. Lo e si la fia mana onga. Mana onga taito tasi o le tangata la vaia i le nei taia. Mātou mai a wā o oe o le tali peo na mātou whaalongo ai le nei taia. Nei se whainga tā. E le mātou mai ma le whaatua tua i a te oe. Whaftai te le tali tuali maina lau whanau. Whaftai au whorofolanga e whamaoni e le suia. Talo i la nganga whaftai we wheloa i so se mana onga i le nei taia. Pa iatu pa iane, pa ifo, le mana o loa nganga pa ia i so se tasi. Wheloa i so se mana onga, lo mātua tua. Mai se mātua ainga o lo ngā lala mo oe ma lo whaolatanga. Father, we ask you to bless your people this morning. Thank you for meeting all the needs within our hearts as we continue to commit to your salvation and your calling upon our lives. Remember our families and friends that we're praying for. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen and amen. Whamanuia le tua tato a inga i le nei tau. Tato lala mai lalo whaaftai, i lava noa nei whaman mole. Wala wina tuai, a nisul tato o whengaruanga la tato o Sauniga o whaman tunga. Ai ma lea whama e le aua. Sunga ya ma ulu te murmuli. Lato por kalame. Vi ira li. Hallelujah. Ya, tuna tul sunga ya maulu fa mole talo mol fa pa ina la recto. Sunga ya kiso talo mai mo fa pa ina lo ina ni tayo puno mai lo.
Mātou wole se ie whapa ia le nei areti. O mātou whātua tua ia i o lou lava le atino na whamomomoina mo i mātou. A mātou a ai e o mai ai le malo longa o mātou tino. Tui nātu ia te oe le li ingo le o sana le aleluia i lo suafa Yesu. Amen. Mai te whapapua i ko kere o whatusaria la mātou. Hallelujah. Umona whai al whaaftai i Yesu i tangola reto. Ui tofi malana whetalainga. I au tau whaia ma whaamantunga i a te au. Hallelujah. Pena foi il fatu solo na toto. So stay mi tau te ai me whenua i au tau whaia ma whaamantunga. Hallelujah. Whawal mone a maua ta ofisi tātou ta lia whatasi. Mai polo o tōta ma whatau wa me uma. I loa le lei ma se tiri ese o kiriso. E me se le mana o rona toi tū mai. Sa uni tātou utalia whatasi le nei tai au. A oe te ena. Tango iai le nei tai au. Tā ofi mana tunatu le lofa. Ma le anga le lei o le tua. Kamaru ia le tua i tau sunga le nei tai au swafo iso. Jesus.
tātou alala mai lalo nei tai au. E ini si o tātou a inga reo tu la ilunga. That's okay. Tara noa atu ia te oe. Au e alala mai lalo ai te li tu la ilunga. Ini si o lau tu lai. E se me o iai. Awane ngalo ia te oe. O le tauranga rea, ato o toa, it's complete. Au e alala mai lalo. If you're remembering your past, know this. It's been wiped clean. Ua mama i le tua. Ona le polo kalame le tua ia te oe. Ona o rea lofo le tua ia te oe. His love and His grace for you. O tātou se maang sala o nafi. Na o le tua e mawhai o haririua le mwhaisis. So know this morning, you have been purified and saved through the power of this salvation. If you believe that, then I want you to stand this morning knowing you are a forgiven person. A whai te tali tonu iai, then I invite you e te tūlai mai ni te ao, malau sila fia marauloa, o oe o le tangata whaamangaloina i le toa. O oe o le tangata whaamangaloina i le toa. Emni o oe o le tangata whaamangaloina i le toa. Vieleni. Praise the Lord. Whamare mole pe iai a se siale i o atu iai. Sauniga whamantunga le taia. Oro awa noa. Semana whalua tūna mana onga ni taio. Ana tua fōi tātou mission trip i lela. Whatau nu ul vāsa fōu. Tāso tofi e. A matai whai ngā malanga e luas furu malvalu sui o tātou e kāle sia le malanga Filipaina. Mo le misiona e tusa ma le whinangalo leto. Tātou moto ni tau sanga. To save the lost at all cost. La vea I se o rei loa, po le ala le tau, o te manatu le tau. O la tau le sauni malanga, tu tongi el tangata longa ia pasese, nga ia expenses. Mai le matua e o le leititi. Whaftai ua isu o datu e kāle sia tā pena. Manatua fo I lau te talo. Suma le iwa le youth, to iwa, ta mamati nā o loo, a kamani malanga. O le whaamoi moi Filipaina le vai aso fau. Manatua e lau te talo ni taia. La tatu saun de talia. A uma mo mori atu sau whaaftai. Talo mo se isi nganga o ngā lala ni tai o e manatua I lau tau. Prepare to receive this morning. The Holy Spirit give you somebody's name this morning. Please remember them in your prayers. Put that person to God in your prayer this morning. Na tatu talia le swafo le tua le tama. Le tua le alo, le tua le nganga pai. Tatu talia.
for mission team Ramalanga mo Ia i se tasi sona mana onga whapitoa nei tai ao e mātou te loilo atu. Mātou tu atu ia te oe le tua talimna. Le tua manuia le tua alofa. Whamon mole whawhelo ai le mana onga i le nei tai ao. Mātou te mana tua fo i a inga mawolo o lunga le live stream. Tai to tasi ma mana onga le tua. Atu nuu po whea se atu nuu. Olo mai moa ma matamata mai le nei tai ao. O whese i tū o New Zealand. So o se vaenga tamai. I lo suafa pele Yesu. Whaman mole whawhiloa i so o se mana onga. A menatu lea o whiongo pa ia ia te i mātou i le nei tai au. Mātou te mawhaia me uma i le whātua tua ia te oe. Ma le whātua tua whātino e tusa ma lo lava whinangalo. A manuia i le nei tai au. Ma le tua fōi le au malanga pe ona iai. Tā pena mo le whamoe moe. O au muri au oe vaenga uma. Lo suafa pele Yesu. Amene, amene. A tō lala mai lalo man whaftai. Ia, tūna atu. Ile sunga tō ina ia maulu. Mole, Paul Kalame, whamai au tīwil nei tai au. Ia ngau umanga au tātou sfuai. Mau pēle awa noa, ie sesi. Ie fua il nei tai au. Ele whataunu ina. Ia lo iei tātou. Tanga tua vi ia le li'i tūna atu sunga ia mau. Ia, whaftai sunga le whianga inga mole whanau. Ia, ave ia luk lea whangasu il mātou taitai. Ia, whaawau atua il mātou pulkalame i le nei tai au. Ia, i mātou aitema ua tāpena ina. E le i tāpena se item tu whātasi. Ia mātou sui, ia. Mata whelo il mātou au malosi ti malofa. Au a mātou te alolofa lava i lea li. Ia, toi alolofa ia te o tole. Tātou e kāle si e pele loto. Ia, e mua maila le aitema le a inga whānau a Lilo Iosefo. Se so o mai e tua le aitema tō ngā ngaema. Vanu msia la whānau. Ia, ai whaataurunga le aitema le a Chong family. Ia, tu whaatasi lao toa au. Mai se apati na vi ia ile toa. Ia, au tā pena mai lai tua i le aitema lea Lilo Iosefo kids, if you can head on up. You
Suafa manumalo Yesu Kristo. Amen. Sana, imea api
mais pati na vi ai le toa. Tai tama mtaine twayo Grace Mangele. Malo, thank you our Chong family. Ya terminate tu ina tu le mtafale Daniel Matile la faita loto aziva. Yeah, final. For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yeah, good girl, Ziva. Yeah. Ope, yeah, mommy and daddy for God so loved the world. Yeah. Yeah. O ai te mana o tāpena ina por kalame o tāpena e team love. Yeah. Isi a tātou kulupu. Yeah, tau mawhai mai. Isi a tātou tau wanga, whaftai. So mai se pati vi ai le tua. Ya, tulai lunga. Tulai mai. Pe to te mana o te whaatonga tia te uto. Ya, let's all stand. Timo fa mole to ita ma tatou pese rena fai ele. Ya. Ai le tatou pese la o tatou taulanga le tai au. Ya le taulanga mo tatou si ei. Pa moi iau te le toi tau whai atu ia te oi. Ia, pe o ne ei por kalame le aua lofa mea sa tātou pese. Ia nai saule lafo sau seni, tau langa. Not only for the CA, but also for our building fund. Ia, tāma tātou pese whamul moli. Mātou au ina nei tau langa le li ie, wa e si la fia lava le wha moe. O lau ngā luenga e peo na wala wina i mātou. Nei fo i ngā luenga, wha ale si ei le li ie nei tau sanga. Ia wha aftai ai le foa ia lau whanau. O lau te talo le li ie, wha apa ia nei tau langa. Ia wha manuia foi. Ia i lātou na lafo i nei tai au. Wha manuia i o lātou ainga o ngā luenga. A mai se o alo ma whanau le li ia. Wha o ngā ina, ia awale, ati na e ina o lo finangalo. Ia vi ia lo swafa e wha wavau, ono Yesu. Amene,
Amen. Ia toi ave sau pati via ile tua. Ia la toi na tu tamali. Nisi o vai ngo tatou na tanga ni tayo.